Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu gudari bikin. Javkaniyên Sümeran jî nîşan didin ku wexta yekemîn sîte bajêr tên avakirin jî ev çand bi tesîrê û hebûna xwe bi xurtî dewam dike. Mîtolojiya li dora Xwedawend Înnana, Xwedawenda Urukê hatiye hûnandin gelek tiştan hîn dike. Nemaze li dijî hilkişîna mêr a serweriyê berxwedana jinê hezar qat li têkoşîna feministên îroyê. Jin bi xurtî li dijî xuda enkî diqîre ku jin xwediyê çi şaristaniyê ye. Bi zimanekî helbeswarî destnîşan dike ku ew xwediyê 104 meyane, enkî bi hîleyan jê dizîne û divê wan paş ve bidîye. Ev vegotina mîtolojîk ku diçe beriya zayînê 3000 salan rola jinê ya di şaristaniya Sümeran de pir bi balkêşî nîşan dide. Her wisa Înnana weke kok bi Xwedawenda çiyê Nînhûrsagê ve tê girêdan. Nînhûrsag ji aliyê etimolojîk ve Nîn Xwedawend kur çiya sak herêm tê maneya Xwedawenda herêma çiyayî. Li Mezopotamya jêr dema çiya tê gotin Zagros û rêzeçiyayên pê ve tên hişê mirovan. Wê wextê ev nîşan dide ku çanda Xwedawendiyê ji herêmên çiyayî daketiye xwarê. Beriya zayînê di navbera salên 4000 û 2000 de weke navenda şaristaniyê çanda jin dayîkê li Sümeran hînê bi tesîr e. Bi mêr re di heman weznê de ye. Di hemû belgeyên wê demê de ev giranî xwe nîşan dide. Perestgehên Xwedawendan zêde hene. Li dora jinê çandeke şermê û fediyê nehatiye deribandin. Nexasma seks weke karekî îlahî tê ziman. Ne şerm û fedî ji çîroka herî erotîktir ve gotinên wê jî hene. Her çalakî û tevgera duwarê seksê de weke nirxandina jiyanê mane û qîmeteke bedew dibîne. Seksîtiya jinê weke balkêşî û hürmeteke awarte maneyê dibîne. Di jiyana piştre ya di şoreşê de hînê jî bi ti awayî şerm li jinê naykirin. Timî pesnê bedena jinê tê dayîn. Merasîmên zewacê herçend hatibin belovacî kirin jî ji wê demê mane. Di destanên Memê Alan, Mem û Zîn û derwêşê Evdî de ku li Kurdistanê hînê têne gotin, ev rewşa xurta jinê tê îfade kirin. Mirov dikare yekemîn orjînên van destana bigîne beriya zayînê 4000 salan. Di hûnandina mîtolojîka Înnana de hem şivan û mêr hem jî cotkar û mêr weke alîkaran xuya dikin. Şivan dûmizî evtegîn yekemîn orjîna mezimbûna mêre û cotkar en kundî li hemberî Xwedawend Înnanayê duwarê hürmet û dilsoziyê de li ber hev didin. Ji bo bibin alîkarê wê sereke ti tiştek namîne ku nakin. Pir bi eşkere Înnana hînî pêşengiyê dike. Mêr weke şivan û cotkar ji serweriyê hînê dûr e. Em di destaneke dina navdara Sümeran de di destana Babilan Enuma Eliş de dibînin ku rewş berovac ye. Mêrê ku bi awayekî awarte hêz bi dest xistiye Xweda Marduk û dayîka ji hêzketî Tiamat dualiteyeke dîrokîne pir tiştan hîn dikin. Jin dayîk Xwedawend dayîk bi awayekî xeternak tê reşkirin û kirasê şermê lê têkirin. Ji bo jinê bêfazîlet, bêkêr û xeternak nîşan bidin, qalibên mîtolojîk pir bi dijwarî têne tengav kirin. Em dibînin beriya zayînê ji salên 2000 pê ve ev çand belav dibe. Di statûya civakî de li dijî jinê guhertineke mezin heye. Serweriya civaka bavikanî îdî di wê hêzê de ye ku dikare xwe bike destanwarî. Her tiştê derbarê mêr de tê mezinkirin û qehremankirin, her tiştê bi jinê ve eleqeder biçûk tê xistin, şerm lê tê kirin û tê bêqîmet kirin.
د دیروکê de bi vî awayî yekem car duwarê cinsî de şikestinek dibe ku bandoreke mezin li ser civakê dike. Em ji bo vê guhertina duwarê jinê de li rojhilata navîn dikarin bibêjin yekemîn şikestina mezina cinsî ya dişoreşê. Em dibêjin li dişoreşê, ji ber ku bandoreke erînî ji bo pêşketinê li civakê nake. Berova jî serweriya hişk û tund a bavikanî li ser civakê ferz dike, jinê li derve dihêle û dike jiyan xizan bimîne. Dişûna civaka cot deng de rê li ber civaka fer amêran vekiriye. Li rojhilata navîn bi vê şikestinê re belkî jî gava yekemîn duwarê serber ji çûyînê de gava yekemîn tê avêtin. Encamên wê her ku çûyînê hînê reştir bûne. Êdî civakeke yekalî ya bi çanda mêraniyê pêk tê. Meciyê jinê yê hissî ku demekê harîqa da afirandin û heta dawiyê însanî û geş bû, wenda dibe û dişûnê de meciyê analîtîk ê radestî dogmatîzmê bûye, ji xwezayê qut bûye, şer mîna fazîletekê dihesibîne, ji xwîn rijandinê zewq digire, her danûstandina kêfî li ser mêrê kole û jinê heq dibîne cih digire. Ev mecî yan jî celebê ramanê berova jî meciyê jinê ye. Ji ber ku di navenda meciyê jinê de xwezaya zindî û hilberandineke însanî heye. Piştî ku di civakê de meciyê analîtîkê mêr dibe serwer, di afirandinê de paşketineke ciddî tê dîtin. Beriya zaynê di navbera salên 6000 û 4000 de gelek vedîtin hene lê beriya zaynê ji salên 2000 ve pir hejmareke hindik îcat û vedîtin xuya dikin. Li cem vêyekê çanda şerî qdarê têra xwe belav dibe, fetih mîna pîşeyekî mezin tê hesibandin û amîrên bingehînên dewletan dibe fetih û zevtkirin. Bi kurtî li derve hîştina jinê û hürmet nîşandana ji bo otorîteya mêrê fatîh û şerker bi hev re pêşketine. Saziya devletê mîna vedîtineke mêr dibe xwedî mane, şerên barmanca talan û xenîmetê jî dibin mîna şêwazekî debar û hilberandinê. Dişûna bandora hilberandina jinê ya li ser civakê, bandora xenîmet û şerên mêran li ser civakê cih digire. Di navbera êsîrketina jinê û çanda civaka şer de têkiliyeke nêz heye. Şer hilnaberîne, desteser dike, talan dike. Herçend rola zorê di hin şertên xweser de ji bo pêşketina civakî diyarker be jî bi piranî rola wê neyîniye û hilweşînkere. Çanda şîddetê ya deweriviye hinavê civakê jî bi şeran xwe xwedî dike. Di navbera dewletan de şûrê şer di nava malbatê de destê mêr tîmsala serweriyê ye. Hem civaka jor hem jî civaka jêr di nav diranên şûr û destene. Timî pesnê çanda tehekûmê tê dayîn. Kesayetên herî mezin bi xwînrijandinên neheq serbilind dibin û weke fazîletekê dizanin. Nemazê qiralên Babil û Asûran bi serê mirovan beden ava kirin û dîwar lêkirin, ji şan û şerefê de hesibînin. Terora dewletê û çanda şîddeta civakiya di roja me ya îro de jî ku per zêde heye, çavkaniya wê ev çand e ku em destnîşan dikin. Di dîroka dînên yekxwedayî de duyemîn şikestina mezina çanda cinsî li dora jinê pêş dikeve. Şikestina di serdema mîtolojîk de vê carê weke qanûn dibe emrê Xwedê. Kiryarên derbarê jinê de îdî bi fermanên pîrozên Xwedê ve têne girêdan. Fîgurê têkiliya di navbera Sara, Hacer û Hezretî İbrahîm de nîşan dide ku dînê nû serweriya mêr erê dike. Serweriya bavikanî baş bicih dibe, cariyetî dibe sazî. Zewaja bi pir jinan re tê erê kirin. Têkiliya hişka Hezretî Musa bi xuşka wî Maryam re dide nîşan ku para jinê ya di mîrasê de tê rakirin. Civaka Hezretî Musa bi tevahî civakeke mêrane. Ji bo jinan tu wezîfe naydayîn. Ji xwe şerê bi Maryam re jî bi vê sedemê ye. Vegotina bila jin bi destê xwe yên de hevîr de têkilî karên mêran nebe, ji wê rojê maye. Beriya Zaynê di dawî û beriya salên hezarî de em dibînin bi qiraliyeta İbraniyan a Dawud û Silêman re îdî çanda heremtiyê berfireh dibe. Jinan ji hev re dikin xelat. Pêvajoyeke nû dest pê dike ku tê de deng û hilma jinê nîne. Tasarrufa li ser jinê tu cudahiya xwe jiya li ser malekî nîne. Ev rewşa di dewleta dînê nû de
خودنا مالبات ده جی نشان ده. جنا دبن سروریا چاندا دولتا دینی و باوکانی ده ممکن نینه بحثا رولا و ورکرن. جنا هری باش اوه یا هری زده به میری خواه و به سروریا باوکانی را لحف دکه. در رشکرنا جنه ده دین جی تبکارانین. بریا هر تشتی او یعنی حوا آدم جره دردخینه و دبه سدم جنت وره قوراندن. جلورا او یکمی جنا گناهکاره. لیلیتا سری جو خدای آدم ره یعنی یکمی فیگور باوکانتیه سری ناتوینه. شیطان اساس بینه. فیگور مروه عبدیت ردکه و سری تواندن یعنی سجده کنش بو آدم قبول ناکه و پیره حوالتیه دکه. رشکرنا میتولوژیک میناک تیگرتن و با آوائه کی دینی دوام دکه. د سردما سومران ده ایدایا جن ج پارسی میران هاتی آفراندن د پرتوکا پیروز ده جی جهدگره. د ناو پیغمبران ده که هجمارا وان دگیج هزاران یک جنتنه. جنسیتا جنه وکا گناه تینر خاندن. تمی تیرش کرن بچوک تیدیتن و بوی آوائی دبه مینا پرنسیبه که تورهی. جنا د جواکن سومر و مصریان ده خودی جیه کی پایه برز بو ایدی اوبژه که شرمه گناه و شره درخستنه. امتن سردما حضرت عیسی فیگورا مریم دردکوه پیش بریمه. هرچند دایکا خدای کربجی ته تکیلیا و به خدایتی رنینه. دشونا خداوند دایکه ده دایکه که بیدنگ و تمی چافشل مایه. کتنا جنه دوام دکه. خدا یعنی میر سروری جنه پفی مریم دکه و مریم جه دجانی دبه. افتگین تیرا خواه ناکوکن. ده خریستیانیه ده باوریا سیالی یا باو کرح پیروز ده جوهر خود سنتزه که دینم پر خدایی و یک خدایی افاده دکه. دوی سردم ده باورین گنوستیک یعنی خودزان و پاگانیستیک یعنی پودپرست با آوائه کی زده بلاوی تکلیا خود به خریستیانی رهیه به باوریا هشک آیک خدایی ایبرانیان را تکوشینه که دجوار دکن. ده انجام ده هر سه میل و اکول لحف دکن. ده دما حضرت محمد ده جی سه میلیم به وی رنگی هنه وکه دینه کی به انجام ده به. یا هری بالکش مریم دویا بو وکه خداونده که بهاتا دیتن مینا آموره که روح پیروز خیاده که. اوراستی پر اشکر نشان ده که خدایتی تام رنگ مرتیه ورگرتیه. ده سردما سومر و مصریان ده خدا و خداوند هما وکهدونه. د سردما بابیلان ده جی اینه دنگ خداوند دایک گر دردکوه. یا به حضرت عیسی و مریم پیکته اوه جن ایدی بچاوین شل پیرکه که بیدنگه و دایکه که ملاهیمه. او ایدی هیچ بحثا خدایتی ناکه. نخاسما لمالا خواه لبر زاروکن خواه کره که ایدی قیمتک وان هیه. جکبانی بونا مالی زیدتر تر رولاوی دناو جواکه ده نامینه. قادا گلمپریه به تواهی لجنه تیگرتن. ده خریستیانی ده مجارا عزیزیان یعنی جنین باکیره روشا جنه یا دخوازه خوشگونه هن مزن خلاص بکنیشانده ده. آنگو خوکشاندنا قنجکه یه. اف پیواجه سلوک و خوکشاندنا قنجکه بسینور بجی ری لبر پیشکتنین ارینی ودکه. به هندکی بجی عزیزتی خلاصبونا جتیگینین جنسی و شرمه ایفاده دکه. سدمه و ین مادی و معنوی خورتن جبو و سلوک جهنم مال چتر ببینه. گمان نینه که پراتیکه که دیروکیه. با آوائه که ده مروف دکاره ببیجه ده دیروکه ده یکمین پارتیا جنین خزانه. پر بملولی بجی چند خداوندان آل پرستگاهان ده کشیشخانه آن ده گش او زندیده که. کریارین عزیزیان جه کیوان گرینگ ده دیروکا شهرستانی اوروپای دهیه. زواجا به یک جنره بگرانی چافکانی خو پراتیکا عزیزیانه. هرچند جن ده شرطن هری زور و زحمت وکا باکریته خو سکسیتیا خو چافکانی خطر حساباند بجی دیسا ده پای برزبونا جنه ده رولک خویا گرینگ هیه. آلیه نینی جی اوه که ده شهرستانی اوروپای ده وک نرازیبونه که لده زواجا کاتولیک هیه کره لبر متابونا جنسیا جنه ودکه. بگومان بسایا کابیتالیزم مزنده به.
ستاتویا نویا جم بی اسلامیت و حضرت محمد بدسخه هرچند چند باوکانی یا قبیله چوله چتر بجی د جوهر خود چند ایبرانیان اساس ورگرتیه. ستاتویا جنه یا باش شکل خوگرتی د دما داوود و سلیمان ده چبه د دما حضرت محمد ده جی همان تشته. دیسا پر زواجن بارمانجا سیاسی و جیانه که تیده زیده بجاریه روات قبول کرن. هرچند زواج به چار جنان هاتبه بسینور کرن جی جوهر ناگوهره. تیگیشتنا دبیجه جن زوین ونه هونچا بخوازن هندکارم باجون باش نشان ده کجنا بویا ملک نمونه تیگرتن. تیگیشتنا حضرت محمد لاوین جی بالکشه. ده تمن خواه 5 سالی ده به عیشه 9 سالی را اوینه ده جی و او علاقه ویا زیده جبو جنه اشکره دکه. تمی پسن جنا خواه یا یکمین خطیجه ده و او جی قیمت دانا ویا جنه نشان ده. بگشتی لهمبری جنه به حستیاری تفدگره. لسازیا حرمتی و جاریتی یا لپی خود هله جالی طبقه دولت یم پشترتیم پر خراب تیم بکارانین. حضرت عایشه جبر کو پشتی وفات حضرت محمد تولی شر اقتدار ی نوبر خلیفیان دبه ونداد که و قیمتا جنه به ایشه که مزن هیم ببه و ببیجه یا ربی لشونا که تا از جم با انیاما دنیای تا از وک کورکی با انیاما چیتر بو. هینه ده تکیلیا موسا مریم ده کشف دبه کلی اقتدار جیش جنه رن نینه. لسردما ناوین لروشلاتا ناوین آفا و دال دستاتویا جنه ده تپشکتنه که ایرینی نینه. قالبین دیروکی لسرکارن. جتکیلیا عشق یادنا برا لیلا و مجنون ده ته سمبولیزه کرن ته انجامه که بخیر در ناکوه. ده فودالیزم ده جه عشق را جهنینه. جنه لمالباتا دبن پیشبازی دولتا باوکانی ده پیواجوه که پر به شخصیت دجی. با آوائه که مطلق اسیر داخوازن خودین اقتداریه. به تمامی دبه آمورک دخورد کرنا اقتداران ده رول دلیزه. بگشتی جواکت مجرد کرن. ده شرط و مرجن کوشبریه ده هینه جی شوپن جیانا کومینا سرطایی هنه و او یک حرمت که ده جنه. لجنا ده باجاران ده tam koletiye ke kurdjî. Her ku diçe zehmet dibe, ji bo cihêjinê yê dibin tehekkum û nîzama milkiyetê de were tarîf kirin. Di roja me ya îro de jinweke encameke hezarê salan mîna berateyekê dijî. Ji rêderxistina sîstema kapîtalîzmê hînê baş nehatiye dîtin. Jin li civaka rojhilata navîn objeyeke di navenda paşverûtiyê de cih digire. Mêrê rojhilata navînê têkçûyî hemû heyfa xwe ji jinê hiltîne. Li derve çiqas heqaret lê werin kirin, bi zanebûn an jî xweber berdêla vê yekê hemûyî ji jinê distîne. Mêrê ku nikare civaka xwe biparêze û rêya çareseriyê nabîne, hemû hêrs û şîddeta xwe mîna dînekî di nav malê de li ser serê jinê û zarokan ditemirîne. Di bingehê bûyer û kuştinên namûsê de ev rastiya balkêşe ye. Ya rastî mêrê namûsa xwe diwarê civakî de bin pê kiriye, berova jî dizîvire û hêrsa xwe li ser serê jinê ditemirîne. Bi awayekî pir sevek sembolîk naçar û xwepêşandaneke namûsparêz doza xwe qaşo çareser dike. Mîna psîkoterapî bike tevdigere ve binê pirsgirêkê de dozeke civakî dûrokî ya wendakî radizê. Yek ji pirsgirêkên bingehîn ew e ku ji vî mirî re divê were gotin, ew heta bi vê doza dîrokî û civakî re rûbirû nebe û wezîfeyên dikevin ser milê wê bi cih neyne wê ti car nikaribe xwe ji vê qirêja namûsê xilas bike. Namusa rasîm bi bakîretiya azayê cinsiyê jinê nîne, bi parastina bakîretiya civakî û dîrokî dibe. Divê mirov vê rastiyê bide hîn kirin û bicîhbîne. Ez yaqîn dikim bi vê vegotina me ya kurta dîrokî hat fêm kirin ku li rojhilata navî mezinbûna pirsgirêkên malbata îro bi qasî pirsgirêkên di nava dewletê de girîng in. Zordestiya ji du milan vetê pirsgirêkê dijwartir dike.
شواز جواکا دولت و باوکانی کجمه جوتین و قالبین همدم این شهرستانی روژاوا نابن سنتزک برواجی مجاری دکن گریکه که کور. پرزگریکین که دناو دولت ده هاتنه افراندن و لحف هاتنه گراندن دناو مالبات ده هینه زیده تر گرموله بونه. مالباتین پرزواج و پرزاروک جالی آبوری و نکارن دبارا خوبکن. زاروکین مزن دبن و شینین جوانان انزیده دبن بیکارن و اوجی مالباتی بیکردکه. مالباتا کلگوری دولت و آبوری هاتی عیار کرن جهر دو آلیان وجی نکاره بمشه و ده حریه ده بسویه چکیایه. نه مالباتا شوازی و روژاوایی نه جی مالباتا شوازی و روژلاتی دکاره بشی. دوان شرط و مرجان ده مالبات ده جنره ده. تاوی که همو بنین جواکی و درشنجی مالبات هینه جیل برخود ده. جبر که دوار جواکی ده مالبات ستاره بتنیه. جسدی سد دوی مرو مالبات بچوک نبینه. رخنین ام دکن مالبات جکوکه و رد ناکن. ام حول ددن جنو و معنی بدنه و دست نشان دکن که حوجه جنو و باوای کی تکوز ور آوا کرن. جه پرزگریکا جنه گرانتر دوی مرو پرزگریکا میر بخینه روژوه. چاره سرکرنا تیگینا اقتدار و سروریا میر جکولتیا جنه کم گرینگتر نینه. بلکی جهنه کی زحمته. یه خانیزی و گوهرین ناکه نه جن زیده تر میره. وقتا دست جه فیگور سرورتیا میرتی برده دبه خودی حس حکمداره کی مینا دولت خوانده کری وکه تک چوبه لسر توتکین خرودنه. یا راستین دوی مروف نشانی و بده که از سروریا هندره و بچوک ویج آزادیه دکه و ویدکه محافظه کاره کی تمام. اگر مروف پیشی ببیجه پرزگریکا دولت پاشج یا مالباته او هلوسته که راستنینه. پیوست مرو وان هر دو راستیان بتای کی دیالکتیکی به حوره بگره دسته خو و آنالیز بکه. سوسیالیزم رایج دگود امبر دولت چاره سر بکن پاش دوری وره جواکه لینها انجام لپرچاوانه. برزگری کم بنگهین جواکه نابه که یک لپیشی یادن وره گرتن و بوی آوائی وره چاره سر کرن. دوید دناو هفدوده با آوائی که یک پاره تکیلیا یکی بیادن را وره دانین. یا راست اوه که وقتا بر بچاره سریه و جیگا وره آویتن همان ریباز وره شوپاندن. چاوه که بی چاره سریه ذهنیت دولت، بی دولت مالبات، بی جنه چاره سرکرنا میر کم دمینه، بی که برواجی وره کرن ریبازن چاره سریه کم دمینن. بلی و پارزنامه Öcalan ya buna ve parasına geleki gudari kır hatta beşekedin dembaş.